Boleh coba nih bro, kan ke video komentar ngani kai phi kumno lada phi la klet iki registration jong ke SSC lane yu password te ningkong le choi po website SSC ssc.ac.in oke ta ndale yang tu hang don tu username registration number try tu oke don forgot password te shubu lata phila klet yu registration number jong phi ma registration number jong phi phila klet te phila ban lek na po ke email jong phi anda pinang kan mau ke email lek na po ke email shi type hang tu ssc kandon beka confirmation email jong phi tang ne ka don pe jong a kan hang ne ka don na du ariat phuwe pheng ne registration number is 1000496902 te pim kan mau show password te phla kan mau tang registration number la biang te select biang po website pendap hang ne tu registration number 100 tu te pim kan mau show te la kamno I forgot password klik forgot password ma yang tu forgot password tapi hang ne tho please select permanent state and okay permanent state de Meghalaya okay Meghalaya te hang ne fill up ai option ma fill up ai mobile number ne email ID to fill up ai mobile number khamsuk dengan ai email ID dengan de sepuluh tu email jonga te la dap ai tu te la phi ko ai mobile number biang kan sapoi hapo ka phone ko jong phi kan poi yu tangan ai submit oke te pinap nang ne tho mobile OTP email OTP te nga ngade email OTP dengan lek biang siapa email oke check biang ang tu la moi yang tu 3798 đáp ang tu lek phai biang seju ai hang ne email OTP 3798 oke ada pendap 3798 pendap itu text sang tu NRIQT and ada bang tu I submit ada submit tang long registration email ID dan pin haban I know the new password confirm password I know new password te philaban I kad bapimon daladap ang tu bede bisa laban ayu te tangkum tu hi daladap submit laban ayu dengan I kumno dengan I lak I oke tu ada match submit oke ada philaban save philaban ayu kad bapimon phi oke done ada te lek biang sha po ka website te sa online biang tu sa login biang lalong tu te home te sa klik biang ne sa pendap itu nomor yang pi badu password oke 100 and password is sependap itu password lebih pendap oke chwh oke done lalong tangkom tu tangkom tu lalong lara phi mukmau shu password phila ban I forgot password sachna do thamai lalong tangkom tai telada phim yo shu phim kan mau shu yo registration number le email jo phim don shu phia ban chna do ka bathamai chna ke email thamai apply le ko thamai tangkom tai tagat nei college ban